jutro i dobrodošli u još jedan informator za mlade u kojem se bavimo temama koje su od velikog značaja za mlade ljude koji žive, rade i obrazuju se u Republici Srbiji. U narednih nekoliko sekundi pogledajte šta smo vam spremili za danas. Zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Promene u ponašanju zavisnika. Lečenje zavisnosti. Zavisnost od psihoaktivnih supstanci predstavlja sve veći problem među mladim ljudima. Upravo iz tog razloga mi smo odlučili da današnji informator posvetimo ovoj značajnoj temi. Pogledajte sa kime smo razgovarali i kakve smo savete pripremili za sve mlade ljude. Smatra se da su mladi koji imaju problema u sazrevanju i pokazuju određene poremećaje u ponašanju, kao što su loši odnosi sa porodicom, vršnjacima, profesorima, neuspeh u školi i bežanje od kuće, u povećanom riziku da probaju droge. Ipak, praksa pokazuje da u problem zavisnosti lako može upasti svako. Narkomaniju može razviti i neko ko na izgled ima sasvim normalnu prosečnu porodicu. Dosta zavisi od toga kakvi su odnosi u porodici, da li postoji neka razmena informacija, da li roditelji prate šta se sa decom dešava i najčešća greška roditelja, nekoga ko kasnije razvija zavisnost, je da su u vreme kada dete prelazi u adolescentno doba, znači 12, 13, 14, 15 godina, roditelj pomisli da je dete sasvim zrelo, odgovorno i da nema potrebe više da ga prati šta se sa njim dešava, sa kim se druži, kako provodi vreme i sl. Prva droga koja se proba je u većini slučajeva marihuana, a broj onih koji je učestalije konzumiraju sve je veći. Mnogi mladi misle da su neke droge opasne, a neke ne, i najčešća zabluda svih zavisnika je da neće izgubiti samokontrolu kad počnu sa uzimanjem droga. Prve promene kod zavisnika se javljaju na socijalnom planu. Ta deca počinju i na neki način da se tuđe od roditelja, manje sa njima razgovaraju, manje su iskrena. Takođe, jedan od prvih znakova, pošto su to obično deca u školskom uzrastu, da je promenjen odnos prema školi, češći su izostanci škole, pad uspeha je takođe karakterističan, promena društva u smislu da se sada dete druži sa decom koju roditelji do tada nisu upoznavali i čak dete ni ne voli da roditelji upoznaju te njegove nove drugove zato što bi možda primetili da sa drugovima se nešto dešava što nije u redu. Porodica je mesto gde se normalno problemi prvo uočavaju. Međutim, porodice zavisnika obično nisu u stanju da registruju problem i da ga reše. Roditelji različito reaguju na činjenicu ili sumnju da dete eksperimentiše sa drogama ili ima problem sa drogama. Neki roditelji ne žele da prihvate tu neku mogućnost da se to dešava sa njihovim detetom, pa dugo odlažu da se suoče sa tim problemom, što je relativno loše jer se onda problem produbljuje. Neki roditelji su u prevelikom strahu, onda prave drugu grešku pa preterano kontrolišu svoje dete. Obično ide se tim putem da roditelj pokušava da porazgovara sa detetom i dobije iskren odgovor, ali to relativno često se dešava da dete nije iskreno. Može se napraviti neki prosto krug oko deteta da se vidi, prosto da se dobiju informacije, da li su i drugi posumnjali na isto i da se onda svi ljudi koji su zainteresovani za tu mladu osobu udruže i nekako zajednički sinergično deluju. Ipak, ukoliko roditelji i prijatelji koji pomažu osobi koja je na putu da postane ili je već zavisnik, ne mogu sami da se izbore sa problemom, neophodno je da se obrate stručnim licima, koje će znati koje korake je potrebno preduzeti. Ukoliko je potrebno, treba i konsultovati i školskog psihologa, pedagoga, a ukoliko stvar ide dalje i bezuspešno pokušavaju da je reše, onda se treba obratiti stručnim službama. Lečenje bolesti i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci je dugotrajan i kompleksan proces, a njegovo trajanje zavisi od kombinacije više faktora. Lečenje individualno i različite dužine, ali pošto su
promene u ličnosti i ponašanju i svesti osobe koja uđe u problem sa drogom velike i one do njih dolazi postepeno. Razumljivo je da i izlaženje iz tog problema jeste postepeno i da je potrebno vreme, minimum 3 meseca, a optimum 1 do 2 za lečenje, ukoliko se svi faktori susteknu i budu optimalni. Ali, kažem, to treba uzeti s rezervom, lečenje može trajati 10 godina kod osoba koja nema kapacitet ili nije spremna da se leči. Promena životnog stila ka životu bez droga, prihvatanje pozitivnih vrednosnih opredeljenja i promena ličnosti zavisnika su osnovni ciljevi u lečenju. Do ovih promena se dolazi upornim i strpljivim trudom pacijenta, njegove porodice i terapeuta. I na kraju, imajte u vidu, zavisnost od psihoaktivnih supstanci je bolest koja se teško i sporo leči, a često se vraća, ali uspesi su mogući ukoliko su pacijent i njegova porodica u tome uporni. Hvala vam što ste i danas pratili Informator za mlade. Sa podjednako važnim temama očekujemo vas i sledećeg vikenda. Prijatno!